tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikiye Theo Barasa Network. Ubusesenguzi bwacu buragaruka ku makuru biravugwa ko isi itazongera kuba uko yari imeze kandi ko Irani ishobora kugaba ibitero ku butaka bw'Amerika. Turibaza tuti ese birashoboka? Nabahe basesenguzi babitangaza? Babivugaho iki? Ibinyamakuru byo muri Amerika byo bibivugaho iki? Muri iki kiganiro nkuko bisanzwe ndi kumwe na Irashaka bakunda kwita Love. Wirute? Meze neza cyane. Amakuru rero aravuga ko isi ishobora guhinduka bikomeye ndetse hakaba hari n'impungenge z'ibitero bya Irani ku nyungu cyangwa ku butaka bwa Amerika. Aya makuru ashingiye ku makimbirane akaze no gusubiranamo kwa gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Irani. Ibi biraterwa n'ifunga ry'umuhora unyuzwamo peteroli na gaze wa Hormuz, iterabwoba ry'intwaro za kirimbuzi ndetse n'ibitero by'indege zitagira abapilote na za misile nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza. Imvugo y'uko isi itazongera kuba uko yari imeze hamwe n'amakuru y'uko Irani ishobora gushyira intambara ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishingiye ku ntambara ikomeye n'ubushyamirane bwabyutse hagati y'ibihugu byombi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri. Ibi bintu wowe urabivugaho iki bwana Irashaka? Ikibazo kirabaza ngo ngese Irani iramutse ikoze ibitero ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenda gute? Turabanza turebere hamwe ese byashoboka. Ntago bivuga ko byagenda gute, ahubwo baribaza ko byashoboka. Byashoboka. Uko byagenda gusa ubwo Amerika itijya mu ntambara ikaze na Irani. Hari mbona ko yakora ibitero mu buryo bubiri. Uko ubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigoye ko yarase bisasu kirimbuzi muri Irani, nako bigoye ko icyo gikorwa cyaba, ariko turabanza turebe uburyo byakorwamo. No kuvuga ngo Irani ikintu ishobora gukora hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakora icyo bita cyber attack, gukora ibitero bikoresheje ikoranabuhanga. Icyo ngicyo nicyo kintu yakora igashobora. Hanyuma ikindi kintu yakora kubera ko ifite abaproxy ndetse na Irani uburyo bateye ku buryo bizera Imana cyane ku buryo upfuye ngajye mu ijuru buryo. Gukoresha ibitero by'ubwiyahuzi nk'ibyigeze gukorwa muri 2001 nabyo byashoboka. Ibyo bintu bibiri nibyo byanyine byashobokera Irani. No kuvuga ngo izi saha yakoresha za misile zirasayo, hari abasesenguzi mbona bajya bavuga ko yayitwara imyaka myinshi kubona misile ishobora kugera muri Leta. Nibyo tugiye gusesengura, nibyo turi gusesengura. Impamvu zigaragara zishingiye nyine ku makimbirane yeruye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Ubutegetsi bwa Irani n'abayobozi ba gisirikare bavuze ko bashyize ahagaragara gahunda nshya yo kujyana intambara ku butaka bw'umwanzi. Ibi biratangazwa n'abayobozi ba Irani. Harimo no kwerekana ubushobozi bwa misile ngo zishobora kugera kure. Ibinyamakuru n'abasesenguzi babona ko isi ishobora guhinduka tewe n'ingaruka z'ubukungu n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Hagati aho umujyanama mukuru w'umuyobozi w'ikirenga wa Irani yatanze umuburo ukomeye cyane, avuga ko niba ibisabwa na Irani bitagerwaho, ingamba z'igihugu zizahinduka igitero kandi ngo zishobora guhindura ingano y'imbaraga ku isi. Urumva icyo yavuze? N'uwitwa Mohamed Mokber yahuje uyu muburo n'ibiri kubera mu muhora wa Hormuz. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kurinda abafatanyabikorwa bayo mu kigobe cya Perisi. Yanasobanuye ko ibyo Tehran isaba birimo guhagarika iterabwoba rya gisirikare rya Amerika kuri Irani, kuvana ingabo za Amerika hirya no hino mu karere Irani iherereyemo, gukuraho ibihano no kurekura umutungo wa Irani wafatiriwe. Ibi bintu rero bikomeje guhindura burundu imiterere y'ubukungu, ubutasi, intambara mu buryo budasubirwaho. Uyu mugabo avuze ikintu gikomeye cyane abantu badakunda gutekerezaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zigeze zirinda bira bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo icyabaye nta kindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako bambe Irani ibitero byose yarashe n'ibisasu byose yarashe byageze ku ntego, ugereranyije n'ibyo Irani nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasaga kuri Irani. Yego na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararasaga zikagera ku ntego, ariko ibyo Irani yakoresheje byose irasa byageraga ku ntego, kandi bari biringiye ubwirinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bivuze iki rero? Intego bira bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byari bifite byakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ntabwo yagezweho kuko intego byari ukubarinda. Bari bazi ko Amerika izabarinda. Niba atarabashije kubarinda bivuze ko hari ibihugu bimwe bishobora kuzagira bikabona leta zunze ubumwe za Amerika nta kintu kimaze bikayivaho. Ubu byaratangiye. None se ntuzi ko haheruka kuba ukwihuza mu bya gisirikare no gutabarana amasezerano yasinyanywe hagati ya Arabia Saudite, Pakistan ndetse na Turkiya. Impamvu ubwo nuko bavuga bati Amerika yemeye kuzaturinda imyaka n'imyaka, ariko noneho reba ibirimo kubera mu karere. Hagati aho kubera iki bivugwa ko isi itazongera kuba nkuko yari imeze. Iyi mvugo ishingiye ku ngaruka zikomeye z'intambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika na Israel bagabaga ibitero bikomeye muri Irani byahitanye n'ubuyobozi bukuru bw'icyo gihugu harimo Ayatollah Ali Khamenei. Nyuma yaho umutegetsi mushya wa Irani Mojtaba Khamenei yatangaje kuri televiziyo ko isi n'ibihe bitazagaruka inyuma. Uzi icyo bishatse kuvuga? Kandi ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bitazongera kuba ibirindiro n'ibigo by'abanyamerika. Uri kumva ikintu yavuze? Cyane. Icyo ashaka kuvuga niko kuvuga iyi ntambara turwanye na Amerika turarasanye, ariko ndashaka kubabwira ko ibirindiro Amerika izava hangaha ihate ibirindiro igende. Nicyo yashaka gusobanura. Hari icyo nyankunda gusobanura nshingiye kuri iryo jambo ry'uwo mugabo. Izi saha leta zunze ubumwe za Amerika zaraciriritse. Wenda we nago wabyumva, ariko byanze bikunze urabyumva nawe ku rundi ruhande nubwo utabyumva nkanjye, kuko buri wese yumva ibintu kwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zaraciriritse ugereranyije ku ruhando mpuzamahanga. Niba ushobora kujya kurwana intambara abantu musanzwe mukorana, ubwo ni ibihugu by'Iburayi n'ibihugu biri muri OTAN, nibo bona impamvu urimo kurwana. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wamaze guciririka. Niba uvuga ko umuntu uzamufatira ibihano ariko ntakumve agakomeza akakurasaho, ubwo turi kuvuga Irani itaragerageje kumva kiriya gice. Turi kuvuga aba proxy ba Irani bakomeje guhataho ubu ngubu intambara ikaba yuburiye muri Yemen. Leta zunze ubumwe za Amerika ziri kugenda zicika amazi, kandi byose bikaba byaratangiye ku ngoma ya Donald J. Trump. Ari we watangije ibyo bikorwa. Ikindi rero kigaragaza ko nkuko babisobanura bavuga ko isi itazongera kuba uko yari imeze mbere, ihungabana ry'ubukungu bw'isi. Irani yafunze umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Ibi byatumye ibiciro bya peteroli na gaze bitumbagira. Amatike y'indege yiyongeraho 24%, ndetse n'ibiciro by'ibiribwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'utwuma dukenerwa muri mudasobwa, ibi byose byarazamutse ku isi. Ikindi rero kindi, ingufu za gisirikare wenda nazo uraza kuzigeraho urazivuga mu buryo bwawe bwa tekinike, ariko ingufu za gisirikare za leta zunze ubumwe za Amerika, kwa kundi nicaraga i Kigali nkavuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika uramutse uzishotoye zakurasa zigagusiba ku ikarita y'isi. Ibyo bitekerezo byose bizadushiramo, ndetse n'ubu ngubu byatangiye gukendera. Ibyo ni bigaragaza ko isi mu gihe kiri imbere itazaba imeze nk'uko yari imeze mbere. Ikindi bavuga ko ikibigaragaza nuko imiterere y'ubutasi n'igisirikare ngo bigenda bihindagurika. Irani n'inshuti zayo zirimo nk'Uburusiya, bivugwa ko Uburusiya buha Irani ubutasi n'ibijyanye n'ikoranabuhanga, berekana ko Amerika ngitakiri rurangiza mu gukumira ibisasu. Izamuka rya Irani nk'igihugu kigenda kigira ingufu za kirimbuzi ryamaze guhindura gahunda ya diplomasi. Ibyo rwose biragaragara. Kandi ejo muri twahoze tuvuga ko intwaro ziri kuyishirana nubwo byabihakanye, barangije bajya ku karubanda mu nteko ishinga amategeko baravuga ngo nyamara nimudakora intwaro vuba turi mu kaga, turi mu kangaratete. Tubaye iminsi 20 yo kuba mwagerageje kugeza ku rwego twari tugezeho. Aho ni ukubyemeza. Barimo kwibaza bati ese Irani zagaba ibitero ku butaka bwa Amerika? Abandi bati ni ibihe bitero? Abasesenguzi n'inzego z'ubutasi bemeza ko Irani itazohereza ingabo cyangwa abasirikare ku mugaragaro ku butaka bwa Amerika, ahubwo ko yamaze gutangiza ibitero byo ku butaka bwa Amerika binyuze mu bundi buryo bubiri bukomeye. Icyambere, ibitero by'ikoranabuhanga, bya bindi wavugaga, cyber attacks. Urumva ku bikorwa remezo bitandukanye bya Amerika. Urumva urwego rw'ubutasi rwa Amerika FBI hamwe n'ikigo cy'umutekano w'ikoranabuhanga byemeje ko abahakazi bafitanye isano na Irani nk'itsinda bita Handara n'irya Cyber Avengers ngo banyuze mu ruzinduko rw'ikoranabuhanga maze binjira mu nzego z'amazi. Urumva ibyo bita
water and waste water systems muri leta zisaga 7 kugeza kuri 12 za Amerika, muri Minnesota, Georgia, New Jersey, South Dakota n'ahandi. Ibi rero ngo byagize ingaruka ku mazi arenga metero kibi 300 muri Atlanta, kandi biteza impungenge z'uko Iran ishobora gufunga amashanyarazi n'amazi by'ibirindiro bya gisirikare n'inganda z'ubwenge bw'ubuhimbano AI ziri muri Amerika. Urumva? Ikindi hari umugambi ngo wo guhitana abategetsi ba Amerika. Inzego z'ubutasi zagaragaje ko Iran ishobora gushaka kwihorera ikoresheje abicanyi rwihishwa mu guhitana Perezida Donald Trump. Binavugwa ko hashize iminsi mikeya ubwo Trump yahindurirwaga indege byihutirwa muri Turkiya kubera amakuru y'ubutasi yuko Iran yashakaga kumurasa misile, urumva, ikamwahuranya. Urumva? Abasesenguzi bakurikirana iby'umutekano n'ubutasi barimo Michael Brown aheruka kuba umuyobozi wungirije w'ikoranabuhanga muri White House, yatandukanyije ibitero avuga ko Iran itakigamije gutera ubwoba abanyamerika gusa. Avuga ko Iran iteganya ibintu bitatu: kwereka Amerika ko ishobora gufunga amazi n'amashanyarazi ku birindiro bya gisirikare muri Amerika, gufunga amazi y'inganda z'ikoranabuhanga, no gukurura amacakubiri mu baturage ba Amerika kubera intambara batumva kimwe. Umvise? Naho uwitwa Colin Clark na Bruce Hoffman n'abasesenguzi mu bijyanye n'intambara batangarije ikinyamakuru The Guardian ko Iran ari igihugu kigira ukwihangana gukomeye mu gupanga ibitero rwihishwa. Bavuze ko umugambi wa Iran wo guhiga Perezida wa Amerika biterekana ko barimo guca bugufi kubera ibitero bya Amerika, ahubwo berekana imvugo igira iti, urumva, nizirike, ati nizirike ubundi natwe turiteguye. Kwizirika urabyumva ni bya bindi byo kwihangana cyane. Yego. Uwitwa Josh Lowike ni umuyobozi mu kigo cy'ubutasi mu bijyanye n'ubukungu cya Dataminir, avuga ko ibitero by'ikoranabuhanga ku butaka bwa Amerika atari ibanga kandi ko bishobora gukorwa hagahagarikwa inzego z'ibanze z'ubuzima bw'abanyamerika. Wabyumvise? N'icyo uvuga kuri abasesenguzi muri batangaje ibyabo abasesenguzi bavuga byose? Ku ruhande rumwe ni ukuri, ku rundi ruhande ibijyanye n'intambara za politike, intambara ya Iran na leta zunze ubumwe za Amerika, ibijyanye n'ibyo natekereza byo bishobora guhinduka isaha n'isaha. Ibyo uvuga nibyo. Hagati y'ibinyamakuru byo muri Amerika nabyo byanditse, ibinyamakuru bikomeye byo muri Amerika nka The New York Times, The Washington Post, CBS News, urumva, bikomeje kwibanda ku ngingo zikurikira. Bavuga ko inzira nshya y'intambara, urumva, hari inzira nshya y'intambara. Ibinyamakuru nka NPR na The Washington Post byerekana ko intambara ya Amerika na Iran itakibera mu burasirazuba bwo hagati gusa, ahubwo ko ibitero by'ikoranabuhanga ku muhora w'amazi muri Minnesota byabaye ngo bishimangira ko ubutaka bwa Amerika bwinjiriwe n'intambara. Impungenge z'ibikoresho by'intambara bya Amerika ibi binyamakuru nabyo byabigarutseho, aho ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko abajenerali ba Amerika bafite impungenge z'uko intwaro zikumira ibisasu zizwi nka Patriote ziri kugenda ziba nkeya cyane kubera ibisasu byinshi bya Iran. Ibi bikaba byatumye Perezida Donald Trump yarahagaritse by'agateganyo ibitero bishya kuri Iran kugira ngo arebe ko diplomasi yagira icyo imara. Ubwo cyese byaba bishimangira cya kindi kivuga ngo intwaro zirimo kugenda zishira. Niko bimeze, kirabishimangira. Hagati aho hari no gushidikanya ku bijyanye n'ubutasi bwa Israel. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ku itariki 13 z'uku kwezi muri uyu mwaka cyanditse ko CIA ifite icyizere gike ku makuru y'ubutasi ihabwa na Israel. Urumva, kivuga ko Iran igiye guhitana Trump, bikaba bishobora kugaragaza ukutumvikana hagati y'inzego z'ubutasi muri Amerika n'uburyo Trump afata ibyemezo. Muri make isi ntabwo ngo izongera kuba uko yari imeze mbere, kubera ko ubu amakimbirane ya Amerika na Iran yarenze imipaka y'intambara isanzwe, yinjiye mu bukungu bw'umuryango mugari w'abatuye isi. Urumva, ubutasi, umutekano w'imbere mu banyamerika
binyuze mu ikoranabuhanga even n'ubu ngubu nibyo banzuriraho bavuga n'ubu ngubu leta zunze ubumwe za Amerika uburyo abantu bari kuzifata aka kanya wavuga ko ari uburyo buri hasi Amerika ubu yamaze gutangira kugenda iciririka mu gihe rero yaramuka itsinzwe intambara bimwe byo kuzamura igitambaro cy'umweru ikavuga ngo turatsinzwe aho ngaho noneho yabiguye ku butaka kereka nihaza undi muyobozi agasimbura Donald Trump icyo nkubwira gusa turimo kwiganira never and never Amerika ntabwo yazamura cya gitambaro cy'umweru ivuga ngo iratsinzwe imbere ya Iran natwe turasesengura ibi tubabwira tuba twabisomye mu bitangazamakuru bitandukanye ariko Amerika kavuga ngo izamuye igitambaro cy'umweru ngo iratsinzwe imbere ya Iran ni kimwe nuko aba bayatora n'ubutegetsi bwabo batazamura igitambaro cy'umweru ngo batsinzwe imbere ya Amerika ubwo bivuze ngo nagati k'inkubirane bazarwana mpaka nkuko ubona barabu bahangana na Israel mpaka hari n'umujya wemera ko yatsinzwe se na nubu imyaka sibaye imyaka n'imyaniko bagihora muri aya makimbirane y'intambara mpaka bose banze kurekura yego reka dusoreza aha kandi nkomeze kwifuriza ibihe byiza urakoze cyane kuri subscribe like ndetse muna sharing